جنوچین موزیک هنرمند باکوری کردستان دلجان رونی البوم کانو استرانان به نام خونا درو بلاف کرد. ورسینه لی اسیرانا چابتما ایل سینه ورسینه لی برینداره بشناتما حیرامنه دو کوباری لی اینا که وکا چیلو قلقاش هنرمند باکوری کردستان دلجان کو البوم آویانوش نه تراکن استرانان پیگده کو 5 جوان استرانان دلجان تکس بونه وساندی و آواز جی بو 7 تراکن دنن البوم خو نو دانی حبینا این زیارت ناب سینه سینمه بدوان ناف عشیره بدوان ناف عشیره سینمه دلجان لوانه لباکوری کردستان ده سالا 1981 جدی بو دلجان ده البوم خو نو ده امیر نو ین کلاسیک تبلی هف کرنه و بشواز مدرن کار لسر البوم خو نو کریه عشیره سینمه بریندارم از مینا دایره نو عزمانه گلیستانه بله گودار بینرن آرودای با پتر زانیاری درباره البوم نو نحتراکی یا دلجان رونی نه اول استانبول پریا سکایپ الگرمنه دلجان افدامات باش بیت خوازم بزانم بابت هر نحتراکان چیه بحثا چت که نواروکوان زور سپاس دکم ناوروکا آلبومی لسر عشقیه لسر اوینیه از نه سترانم پیکتی بله و از آلبومه که مدرن چیکن کو و همو و جهان بین گهداری کرن موزیکا کردی ببه موزیکی که گردونی و آرمان جو نیتا من او بو بله و به توایی منن وقت واجی بود یک ستران یا کما وطن یا کرم گردن زری به ناو سینه نها کلیباوی یا و شاندی او کلیباو باشه دلجان بله باشه دلجان کاش مرابیجه چما تناوی البوم خواه کرا خونا درو والله اف برسه که پر زور زحمت لی نها گلک سرپیهاتین مروف هنه یعنی ین منجی یعنی از جانا مروف خونه کده یعنی او خون گلک خونه که خوشه پاشه مرو هنفت که هموتش درو درکب لگوتن انسانا خونه درو درجی شوا گازندیا عشقی جید دبیجه ودت بيجي خدي دلكي جوانم لي چه فايده نتو دزاني چه بكي نجي اس باشه دلجان سینما کارن کردن باکوری کردستان هنجار گلیج حکمتت کن جنی شاندانا فیلمین وان دنابا ولن سینمای داورا وستاندنا فیلمین وان و درخستنا هنک سینا دنابا فیلمین وان دا وکا البوم استرانا وکا هنرمند دما البوم نوهم بلاف دکن ریگری یانجی آستانک بربز بواتین درست کرن يعني هن آستنگی هنه مثلا از شاه بیجم yani ایرو شرط ترکیه بچکی نباشه yani جبوی کردی نباشه جبر کو دما süreç çözümü de gelek reyama vekiri bu leno بچکی خیر دترسن کو مکان و ین کنسر بده مثلا از نا بیجم از بچم زانینگیا دیجده کنسری که بدم دستور نادن مخابن جبوی کردیه
وەکی دن ئالبومێ de jî hûn jî gelek zanin mûzîka Kurdî ya Bakurê wek newek başûra yanî rehetî gelek tune yanî ji bo konseran ji bo evediyan belavbûna mûzîka Kurdî باشە باشە دلجان تو بخواد دکتۆری و تەزانینگا پزیشکی یاوانێ بداوی ئاە بۆم بێژە ئەف چا بوو توش بووە هوەرمەند و دەنگ بێژ yani 12 saliya min dest tamburê kir ew jî ji min re wek xeyalekê bû piştî em hatin mala me hat Amedê ji Cizîrê hûn jî zidanin ez Cizîrê Amedê wê dê me dest me got divê em bixwînîn ji ber ku pêwîstiya me zarokatiya me du tişt hebî du pêwîstiyên me hebî yek ya dixtorî bû Cizîrê dixtor nebû yek jî çand û hunera Kurdî bû veca çi lazim bijmere me jî xwe bar kir û me got divê em hem bibin dixtor hem jî li ser çandê jî bixebitin باشە زۆر سپاس بۆ هوەرمەندێ ناودارێ باکۆرێ کوردستانê دلجان ڕۆنی کۆتۆپڕیا سکایپی ژە ئەستانبولê لەگەڵمە بوو داخوازە سەرکەفتنێژی بووتە والبوومەتەوانۆ دیکەین گەلێکی سوپاس.